26. evo, off the hook, spasli ste se do 31. decembra. Natjerao si državu da nastavi da kupi harač za tebe. Eto, ti si sad nama zavrnuo, običnim ljudima zavrnuo si ruku. Zavrnuo si ruku u savezništvu s državom. Nisi državi zavrnuo ruku u savezništvu s nama. Pa da kažemo da nema pretplate, nema para. Nema para, siromašna smo zemlja, nema pretplate, daj malo otkaza, nek ti plati država, sve ostalo budi onako na budžetu. Ne, ti sada si u savezništvu s državom, zavrnuo ruku da se i dalje plaća pretplata, nadzor, nasilu, harač da kupiš. Eto, znači za koga radiš? Za koga radiš? Za sebe, autokrata neki, autokrata. Ti dijeliš, pravdu dijeli. Ti onda neku svoju politiku čeraš, a ta politika, kako možeš biti antidržavni, a traži od države pare. Da te država financira, to je za država nas pritisne da te plaća. Pa kako možeš biti tako? Pa to ni kraljeva luda, ona dvorska luda, ne bi uspjela da izvede, a da je neko ozbiljno shvati. Možete samo neko ozbiljno shvatiti da ti se prepadne. Koji si ti? Koja je to prostitucija? Koja je to babilonska ona prostitutka? Sad na ovom koljenu, sad na onom koljenu sjedi. Eto. I to ti je moralna vertikala. Moralna vertikala. Inače ti strane ne smiješ biti. Ti samo izvijesti šta je bilo. Ne možeš mi, još ćeš mi u filđama početi gledati, predvidje budućnost. Moraš samo činjenice iznositi. Dodik postio podčare zdravo. Što ne pravite u crno-bijeloj tehnici onda sve? Crno-bijeli svijet pravite, pa onda sve pravite u crno-bijeloj tehnici. I onako ste do sad trebali svi prijeći na tu digitalnu, pa gdje su pare nestane? Niste ni jednu rampu za invalide napravili za 25 godina, a kamoli digitalno. Ali važno je da se pokupe pare od pretplatnika, silom zavrtanjem ruku. Nemojte im plaćati. Nisu uveli, nisu ispunili ono što su pokupili pare, a da uvedu digitalno. Sad će morati crno-bijelu televiziju, što će biti izvanredno, s obzirom da prenose crno-bijeli svijet. Da im je to uređivačka politika, crno-bijeli svijet. Ili je crno-bijela RS federacija, ili u federaciji crno-bijeli narodi neki, crno-bijele strane. Ne dajte im pare, odiješ u poštu, ispuniš lijepu uplatnicu, platiš samo telefon i ne daš vam pare. Goebbels. Gdje ste učili škole, bogati milo? Ko vas je tome naučio? Još se pozivaš, ti su pročito negdje čuo, ima neko nezavisno novinarstvo. Pa skofol pozivaš na to. Da bi bio objektivan, moraš biti neutralan. Ne smiješ stati na čiju stranu. Ma ne smiješ pretpostavljati uopšte. Ne smiješ pretpostavljati. A kamoli imati predrasude. Odmah ti ideš na teren. Jedni žurnjaš, znaš ko je tu pravo, ko je tu krivo. Ne smiješ tako. Dobiješ nešto, vidiš, pogoduje ti tvom nekom ličnom ubeđenju. Evo ga, sad ćemo ga nalijepiti. Pa gdje to ima? Pa što bi te neko plaćao? Što bi te građani plaćali? Što bi te ja plaćao? Ne smiješ ti o meni pričat da me nisi nazvao. Da ja kažem svoje. Može samo inicijale staviti. T, R, ovaj, N, M, ovaj, Z, R. Samo inicijale. Navodno, allegedly. Jesi dobio mišljenje suda da je presuda izvršena. Pa da ti to tako frontalno u javnost. Dobiješ od nekog levata kojim se neko zavadio na poslu, nešto mu nije sredio, ovo ono, i ovaj osvetnički sve preda. I ti to preneseš iz prve, odmah na vole, plus, pod prečkom. Alo, ba. To se ne smije, ba. To ni ja ne radi. I meni su javili, ovaj ovo uradi, ovaj ovo. Nema, ne smijem ja to. Nemam ništa, čovjek me može tužiti. Što ti misliš da tebe ne može tužiti? Toga što si javni servis državni neki, jel? Imaš moć. Ne smije se to. Ne smiješ ti imati nikakvu veću moć u tim stvarima od mene. Ne smiješ biti iznad zakona. Mi smo jednaki, zemlja jednaki, jel ne?
valjda zemlja individualnih prava, jel? Gdje su individualna prava u jednakoj razini kao, znači individualna prava, to je čitava poenta ovog svijeta, slobodnog svijeta i ove slobode, jeste da su moja individualna prava i slobode jednaka, tu je ta manjina, osnovna čestica manjine, a to je individua, izjednačena po pravima i slobodi i važnosti sa samom državom. Pa i državnim medijima, pa i svim institucijama, pa i ovima, i udruženjima, i klubovima, i partijama, i ovima, svim, ja sam isto ko država. Imam pravo i slobodu, jednaki smo. Zašto ja imam ovaj štapić ovdje i ovu kamericu ovdje, a ti imaš kombi, i vas 4, 5, 6 pići, tako snima, a ja vas plaćam. To je i što imate državu vlast na svojoj strani da meni zavrće ruku.